Assalamualaikum teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat. Wah, sepertinya di sini ada harta karun mainan teman-teman. Wah, ayo teman-teman kita cari. Kira-kira kita menemukan harta karun apa di sini ya? Wih, lihat. Wadidaw wadidaw. Kita menemukan harta karun nih. Wih, mantul. Wow, kita menemukan ondel-ondel Betawi memakai baju warna putih teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, kita kumpulkan dulu di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini? Ayo kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wadidaw wadidaw, lihat. Kita menemukan mainan lagi nih. Wah, kita menemukan mainan mobil Tayo warna merah teman-teman. Wow, yang ini mobil Tayo warna hijau. Wih, lihat. Yang ini mobil Tayo warna biru teman-teman. Wow, ada lagi nih. Yang ini mobil Tayo warna kuning. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita dapat mainan mobil Tayo 1, 2, 3, 4. Wih, mantul. Kita kumpulkan dulu di sini teman-teman. Wow. Oke, ayo kita cari lagi. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Wow, lihat. Kita menemukannya lagi nih teman-teman. Wih, mantul. Wow, kita menemukan mainan ondel-ondel sholawatan teman-teman. Wih, keren. Wah, kita taruh lagi di sini. Wow, lihat. Kita menemukan mainan kepala ondel-ondel warna putih nih teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wow, ada lagi nih. Kita menemukan mainan kepala ondel-ondel warna merah. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Ayo kita cari. Wih, lihat. Kita menemukannya lagi nih teman-teman. Wow, kita menemukan mainan ondel-ondel lagi nih. Wih, benar saja. Ini ondel-ondel polisi teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya? Ayo teman-teman, kita cari. Wih, apa ini? Wadidaw wadidaw, kita menemukannya lagi nih teman-teman. Wow. Wih, ini sih kita menemukan mainan Pop-It es krim teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini. Wow, lihat. Kita menemukan mainan Pop-It berbentuk mobil kodok nih teman-teman. Wih, keren. Wow, ada lagi nih teman-teman. Yang ini Pop-It berbentuk penguin. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, kita kumpulkan lagi di sini. Kira-kira masih ada gak ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kita menemukan mainan lagi nih. Wih, ada 1, ada 2. Wow, ternyata ini mainan ondel-ondel sepasang teman-teman. Nyok,
kita nonton ondel-ondelnya. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Kita taruh lagi di sini ya. Wow, dapat banyak sekali. Kira-kira ada apa lagi? Wih, apa ini teman-teman? Wow, lihat. Kita menemukan mainan lagi nih. Wih, yang ini topeng ondel-ondel warna merah teman-teman. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Wah, kita taruh lagi di sini. Wih, ada lagi nih. Wow, lihat. Kita menemukan mainan hewan berbentuk buaya, teman-teman. Wih, mantul. Wah, kita sudah dapat banyak sekali mainan nih, teman-teman. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Kalian jangan lupa subscribe. Dadah.